Ilizwe leMelika lithi lingakhohlwa ukuthi sokufakwe isikhathi esitsha sokungena kumncintiswano we-2019 Diversity Visa Lottery owaziwa ngokuthi yiGreen Card Lottery. Umcintiswano lo uzavalwa ngo-8 AM Universal Time ngoLwesithathu mhlaka 22 ngoLwezi 2017. Bonke abantu abangena kumncintiswano lo kusukela mhlaka 3 ngoMfumfu kusiya mhlaka 18 ngoMfumfu lonyaka kumele balahle amaphepha abalawo. Kumele bangene kutsha kumncintiswano lo ngokuya ebulenjini be-internet kukhasi elithi dvlottery.state.gov/ ngizaphinda njalo dvlottery.state.gov/. Wonke lokhu kwenziwa yikungasebenzi ngemfanelo kwemitshina ye-Department of State. Isilungisiwe yonke imitshina eyayingasebenzi ngemfanelo waqaliswa kutsha uhlelo lolu mhlaka 18 ngoMfumfu. Ilizwe leMelika liyaphinda njalo ukuthi umcintiswano lo uzaphela ngo-8 AM ngoLwesithathu mhlaka 22 ngoLwezi 2017. Ilizwe leli lithi lizakhangela kuphela abangene kumncintiswano lo ngesikhathi esifunakalayo. Lahlani konke lokho elilakho okubhalwe ukuthi confirmation number elazithola lingena kumncintiswano lo kusukela mhlaka 3 ngoMfumfu kungakafakwa isikhathi esitsha somncintiswano we-2019 Diversity Visa Lottery. Abafisa ukungena kumncintiswano lo ngenani ebulenjini be-internet kukhasi elithi dvlottery.state.gov/. Ngizaphinda njalo dvlottery.state.gov/ lilandele konke okufunakalayo. Linanzelele ukuthi akula mali efunakalayo ukuze ungene kumncintiswano lo. Akumelanga umuntu oyedwa angene kanengi kumncintiswano lo.